Amakuru Now TV, we are to give you update. Twanje kwasoza kunze mudukurikiye ku muyaro YouTube, reka tuzire ko mumeze neza cyane aho tugwaye ikaze ku makuru agezweho akuru y'amanwa ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi 2026 muri studio muri kumwe na Fiso da Silva. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri zino ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turaza kubabwira ko umugore w'umukuru w'igihugu First Lady w'u Rwanda akamwita Jeannette Kagame yafunguye ku mugaragaro Imbuto Hub mu karere ka Bugesera. Uraza kuba wamenya byinshi bitandukanye muri aya makuru twaguteguriye, aho rero turaza kukugezaho ijambo yagejeje ku bitabiriye uno muhango ndetse n'icyo ino Imbuto Hubs izajya ifasha muri rusange na service zizajya ziboneka muri Imbuto Hubs. Byose uraza kubimenya muri amakuru. Icyo ngusaba we no gukurikirana amakuru paka ageze ku musozo uze kumenya byinshi abigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iki nkuru. Muri amakuru kandi turaza kuba twabagezaho inkuru, aho rero inkuru turaza kubagezaho muri aya makuru hatoraguye umurambo w'umuntu utazwi. Uraza kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye, imyirondoro ndetse n'icyo rero n'icyo umunyamabanga nshingwabikorwa yatangaje. Ubwo ni ku ruhande rw'ubuyobozi, uraza kumenya icyo yavuze kuri no nkuru y'uyu murambo watoraguwe utaramenyekana neza nyirawo. Uraza kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru. Niyo mpamvu we ngusaba gukurikira no makuru paka ageze ku musozo uze kumenya byinshi bigiye bitandukanye twaguteguriye muri aya makuru. Kandi muri aya makuru turaza kuba twagaruka kuri iyi nkuru y'aho polisi yataye muri yombi abantu 17 bakekwaho ubujura. Uraza kuba wamenya byinshi bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru. Ese ni iki polisi yasabye abaturage, ndetse ese aba bataye muri yombi kubera kuzihe mpamvu? Uraza kuba wabimenya byose, gusa bakaba bakekwaho ubujura, bakaba bagendeye muri kesi y'ubujura. Uraza kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru. Wowe icyo ngusaba ni ugukurikirana amakuru paka ageze ku musozo. Uraza kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye twaguteguriye muri aya makuru. Tukiri mu makuru avugwa mu Rwanda kandi turaza kuba twabagezaho ino nkuru. Rero ni inkuru turaza kuba twabagezaho igaruka ku myitozo polisi y'u Rwanda yasoje, aho rero yari imyitozo igendanye no guhangana n'ibyihebe. Rero abapolisi b'u Rwanda basoje amahugurwa yo guhangana n'ibyihebe mu mujyi. Uraza kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru, ndetse uraza no kuba wamenya icyo bano bapolisi basabwe n'abayobozi babo nyuma yo gusoza ano mahugurwa. Uraza kuba wamenya buryo burambuye, we nuze kuba wajya kure. Turaza kuba twabikugezaho muri aya makuru. Niyo mpamvu icyo ngusaba ari gukurikirana amakuru paka ageze ku musozo. Uraza kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye twaguteguriye muri aya makuru. Muri aya makuru kandi turaza kuba twajya mu karere nako mu gihugu cya Uganda. Ubwo tuvuye mu gihugu cy'u Rwanda tujye mu gihugu cya Uganda. Muri Uganda haravugwa iki? Murabizi ko rero mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari Kinshasa higeze kuvugirayo amasaso hafi naho umukuru w'igihugu akorera Tshisekedi. Muri Uganda bino nabyo byagaragayeyo, aho rero polisi ya Uganda yagize ikivuga ku masaso yumvikanye mu murwa mukuru wa cya gihugu cya Uganda, ariwo rero bita Kampala. Uraza kuba wamenya ngo Uganda yabivuze iki. Uraza kuba wabimenya muri aya makuru mu buryo burambuye. Icyo ngusaba ni ugukurikira ano makuru paka ageze ku musozo uze kumenya byinshi bigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru. Hanyuma rero muri aya makuru turaza kuba twajya no kuri iyi nkuru, aho rero turaza kuba twakugezaho inkuru y'aho rero abaturage benshi bishwe n'ibisasu bya Isiraheli nyuma yo gutegekwa kwimuka bakanga kuva ku izima bakaguma mu ntara ya Gaza. Birangira rero abasirikare ba Isiraheli bagabyeyo ibitero, aho rero abaturage benshi bishwe muri cya gitero. Uraza ko wamenya byinshi bitandukanye kuri bino bitero abasirikare ba Isiraheli bagabye mu ntara ya Gaza. Mu makuru na sport rero turaza kuba twakugezaho ayahe makuru. Turaza kuba twakugezaho ko rero
ikipe y'ingabo z'u Rwanda APR FC yarayandagajwe, aho rero yarayitsinzwe ibitego byinshi bigiye bitandukanye. Uraza kuba wamenya byinshi bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru, we nuze kuba wajya kure. Aho rero ari umukino warangiye ikipe ya APR FC itsinzwe ibitego 5, hanyuma rero ikaba yabitsinzwe n'ikipe ya Gor Mahia. Uraza kuba wabimenya mu buryo burambuye muri aya makuru, we nuze kuba aho wajya kure. Amakuru yacu rero agiye kwibanda kuri izo ngingo z'ingenzi maze kubabwira haruguru, aho rero ngusaba gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere dukurikiye, ngusaba gukora subscribe kugira ngo igihe cyose dushyizeho inkuru uba uwa mbere mu kwita ikugeraho, cyangwa se uhita umenya uko isi yaramutse nuko giriwe. No ukanda subscribe, hanyuma ugakanda kunzogera, hanyuma ugakanda like na share na comment, ugakomeza ukanakurikira n'ibindi biganiro twamaze gushyira kuri no muyora YouTube channel witwa Amakuru Now TV. Hanyuma muri studio muri kumwe na Fiston Silva, akaba ninjye ugiye kubagezaho ano makuru mu buryo burambuye. Aho rero andi kumwe n'ivuriro Isaro ivuriro Isaro medical clinic, aho rero bagwa services zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, harimo iz'amenyo, izo gukurikirana abantu bahuye n'imvune. Hanyuma rero bakorera kuri stade ya Nyanza, hafi na stade ya Nyanza, ubwo ni mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Aho rero bagwa services zigiye zitandukanye. Rero ku bindi bisobanuro ukeneye kuba wasobanuza byinshi bigiye bitandukanye, nyaboneka ushobora kuba wahamagara kuri nimero zabo arizo 078, ushobora kuba wahamagara kuri nimero zabo arizo 0788620129, bakaba bagufasha ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Reka tuguhe ikaze rero muri aya makuru, ariko nizere ko mwamaze gukora subscribe kugira ngo turebe ko rero umubare w'abadukurikira wakomeza kuzamuka. Amakuru yacu rero tugiye kuba twayahera kuri ino nkuru. Ino nkuru rwose ya Jeannette Kagame, akaba ari First Lady w'igihugu cy'u Rwanda. Madamu Jeannette Kagame yafunguye ku mugaragaro Imbuto Hub iherereye rero mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba. Madamu Jeannette Kagame yafunguye ku mugaragaro igikorwa remezo Imbuto Hub, gikomatanyirijemo serivisi nyinshi zifasha abaturage b'ingenzi. Rero Madamu Jeannette Kagame yafunguye ku mugaragaro igikorwa remezo Imbuto Hub, gikomatanyije serivisi nyinshi zifasha abaturage b'ingeri zose kugira ngo imibereho myiza ikomeze kuba yazamuka. Rero akaba cyubatswe n'umuryango Imbuto Foundation. Ni igikorwa cyatangirijwe mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata ku wa gatanu tariki 24 Nyakanga 2026 hafunguwe Imbuto Hub mu karere ka Bugesera. Imbuto Hub mu karere ka Bugesera imaze amezi 3 itangiye gukora, aho ihuriro aho ihuriramo abantu b'ingeri zinyuranye biganjemo urubyiruko itandukanye irimo rero. Hanyuma rero mwihangana amakuru rero internet ntabwo ibiri kugenda neza cyane. Madamu Jeannette Kagame yafunguye ku mugaragaro igikorwa remezo Imbuto Hub, gikomatanyirijemo serivisi nyinshi zifasha abaturage b'ingeri zose kugira ngo imibereho myiza irusheho kuzamuka. Akaba ari igikorwa remezo cyubatswe n'umuryango Imbuto Foundation. Ni igikorwa cyatangirijwe mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata ku wa gatanu tariki 24 Nyakanga 2026 hafungurwa Imbuto Hub. Rero ikaba yarafunguwe mu karere ka Bugesera. Imbuto Hub yafunguriwe mu karere ka Bugesera imaze amezi 3 itangiye gukora, aho ihuriramo abantu b'ingeri zinyuranye biganjemo urubyiruko, aho rero ahugurirwa rero imyuga itandukanye, harimo ubudozi, kogosha, ikoranabuhanga n'ibindi bifasha kwihangira imirimo ku baturage. Umuyobozi mukuru w'Imbuto Foundation ishami already
Erodi nako yavuze ko gushyiraho Imbuto Hub bigamije kubaka umuryango kuva ku mwana muto kugeza ku babyeyi binyuze mu mikino, imyidagaduro, kwigisha abato gusoma, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma yavuze ko Imbuto Hub atariyo ije guhindura umuryango, ahubwo abantu aribo bazawuhindura bakoresheje iyo nyubako, bityo ko basabwa ubufatanye cyangwa se hasabwa ubufatanye kuri buri wese kugira ngo serivisi ziri gutangwayo zikomeze zizatangwe. Madamu Jeannette Kagame akaba n'umuyobozi w'ikirenga w'Imbuto Foundation yavuze ko Imbuto Hub ari indi ntambwe uyu muryango uteye mu myaka 25 imaze. Rero asaba urubyiruko n'abandi kuyoboka cyangwa se kuyibonamo. Rero ikindi wamenya nuko Madamu Jeannette Kagame yashimangiye ko Imbuto Foundation yatekereje gushyiraho Imbuto Hub kugira ngo abana, urubyiruko ndetse n'ababyeyi bahakure ubumenyi, ubuzima bwiza ndetse n'andi mahirwe agiye atandukanye. Hanyuma ikindi wamenya nuko muri Imbuto Hub habamo ibyumba bitandukanye bihugurirwamo urubyiruko mu myuga itandukanye. Muri Imbuto Hub habamo icyumba gihugurirwamo abiga ubudozi, aho cyatangiranye urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa. Hari kandi icyumba gihugurirwamo urubyiruko 56 rwiga ibijyanye n'ubwiza, harimo kogosha no gusuka, harimo abakobwa 48 n'abahungu 8, aho bamaze amezi 3. Muri iki gihe urubyiruko rero 117 baherewe amahugurwa y'imyuga n'ubumenyi ngiro muri kino kigo cy'urubyiruko kizwi ku izina rya rero Imbuto Hub. Tuvuye mu karere ka Bugesera, reka tuhite tujya kuri no nkuru rwose, twihuse tuhite tujya kuri no nkuru. Rero akaba ari inkuru igaragaza y'umurambo watoraguwe utaramenyekana neza. Rero mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, ubuyobozi bw'umurenge wa Runda buvuga ko bwatoraguye umurambo w'umugabo utazwi uri mu kigero cy'imyaka 30 bikekwa ko yapfuye azize abagizi ba nabi. Umurambo w'umugabo utazwi usanzwe mu mudugudu wa Rwirabo, akagari ka Kabagesera, umurenge wa Runda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Runda Ndayisaba Jean Pierre Egide yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko basanze uyu murambo mu muferege, akavuga ko bawusanganye ibikomere, bakeka ko abamwishe babanje kumukomeretsa bakaza kumujugunya mu muferege. Gitifu Ndayisaba avuga ko bakimara kubona uyu murambo bahamagaje abaturage kugira ngo barebe niba bamuzi, akavuga ko bahageze bose bakavuga ko batamuzi, aribwo bwa mbere bari bamubonye muri kariya gace. Gitifu avuga ko biyambaje inzego z'umutekano w'ubugenzacyaha zijyana uwo murambo mu bitaro bya Kacyiru i Kigali kugira ngo hafatwe ibipimo bya gihanga, bityo habashe kumenyekana icyo yazize ndetse n'imyirondoro ye ibashe kuba yamenyekana. Ndayisaba avuga ko bagerageje gukora iperereza ry'ibanze, rero bifuza kumenya niba muri uyu mudugudu hari urugomo rwahabereye, ariko basanga nta kibazo cy'urugomo kigeze kihabera, ahubwo bamwishe baza kumujugunya muri uwo mudugudu. Hanyuma Gitifu Ndayisaba avuga ko bategereje ibiva muri iryo perereza. Yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko basanze nta cyangombwa na kimwe kimuranga yari afite, gusa ari mu kigero cy'imyaka hagati ya 30 na 35 y'amavuko. Tuvuye kuri iriya nkuru, reka tuhite twihuta tujye kuri no nkuru. Ni inkuru y'abajura, inkuru y'abajura niyo tugiye kuhita tujyaho. Rero Kigali, polisi yataye muri yombi abantu 17 bakekwaho ubujura. Rero polisi y'igihugu y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali yatangaje ko yataye muri yombi abantu 17 bo mu mirenge ya Kinyinya na Bumbogo mu karere ka Gasabo bakekwaho ubujura. Polisi ivuga ko ibikorwa byo guta muri yombi aba bakekwaho ibikorwa by'ubujura byakozwe nyuma yaho abaturage batanze amakuru bafite ikibazo cy'abajura babiba mu ngo, abandi bakabategera mu nzira bakabambura ibyabo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Welas Gahonzire yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko
tariki 22 Nyakanga 2026 mu murenge wa Bumbogo mu kagari Kangara mu mudugudu wa Birembo hafashwe abantu 7 bakurikiranweho icyaha cyo gutega abaturage bakabambura ibyabo no gutobora amazu bakiba ibikoresho byo mu nzu. Polisi ivuga ko kandi ku wa kane tariki 23 Nyakanga 2026 mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu mu mudugudu wa Nyakabungo na Giheka mu masaha y'urukerera hafashwe abantu 10 bakurikiranweho icyaha cyo gutega abaturage bazindutse bajya mu kazi bakabambura ibyo bafite birimo telefone n'amafaranga. CIP Werera Isigahonzira avuga ko abafite ingeso yo kwiba bakwiye kubireka kuko batazihanganirwa, asaba abaturage kujya batanga amakuru ku gihe. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Bumbogo n'iya Kinyinya ngo bakurikiranwe ku byaha bakekwaho. Hanyuma rero ubwo ngubwo ikindi nuko wamenya ko bagiye babakura mu midugudu igiye itandukanye. Hanyuma tukiri ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Rwanda nuko abapolisi barangije imyitozo igendanye no gukumira imyigaragambyo mu mujyi. Nk'uko mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga, abapolisi b'u Rwanda basoje amahugurwa yo guhangana n'ibyihebe mu mujyi, aho rero abapolisi 209 bo muri polisi y'u Rwanda basoje amahugurwa yo kurinda abanyacyubahiro guhangana n'ibyihebe mu bice by'imijyi, guhosha imyigaragambyo no kugarura ituze muri rubanda. Ni amahugurwa yasojwe ku wa kane tariki 23 Nyakanga 2026 asozwa n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda wungirije ushinzwe ibikorwa muri polisi bamwita CIP Vincent Sano. Aya mahugurwa yaramaze ibyumweru 6 abera mu kigo cya polisi gitangirwamo amahugurwa yo kurwanya iterabwoba CTTC giherereye rero Imayange mu karere ka Bugesera, yateguwe ku bufatanye na polisi y'u Rwanda na RUACIO, urwego rushinzwe umutekano imbere mu gihugu muri Qatar nako mu gihugu cya Qatar. Polisi y'u Rwanda yavuze ko abapolisi 209 bongerewe ubumenyi n'ubushobozi mu bikorwa byo kurinda umutekano no guhangana n'ibibazo bitandukanye bibangamira ituze rusange. Hanyuma rero tuvuye kuri iyi nkuru, reka tuhite tujya ku nkuru zo hanze zivugwa hanze y'u Rwanda. Tuzihere mu gihugu cya Uganda. Igihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala. Muri Kampala ku munsi murabizi ko humvikanyeyo urusaku rw'amasasu mu mujyi wa Kampala. Ibi rero byabaye, murabizi ko byabaye hadaciyeho iminsi binumvikanye mu gihugu cya Kongo, aho rero mu murwa mukuru wa cya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahumvikanye urusaku rw'amasasu hari Kinshasa hafi naho perezida wa cya gihugu Tshisekedi akorera. Polisi ya Uganda yasobanuye iby'amasasu menshi yumvikanye i Kampala. Kuva ku wa mbere hatangiye gukwirakwira amashusho y'abantu bambaye gisivile bagaragara mu muhanda hafi y'isoko bagatangira kurasa amasasu menshi. Bamwe bagize ngo ni amabande, ariko polisi ya Uganda ivuga ko ari abashinzwe umutekano. Polisi ya Uganda ivuga ko yamenye iby'amashusho akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga irimo abantu bashinzwe umutekano barasa urufaya rw'amasasu mu kirere. Ubutumwa bwo gusobanura ibyabaye buvuga ko byabaye kuwa mbere tariki 20 Nyakanga 2026 agana ku isaha y'isa 12 z'umugoroba ahitwa na Kivubo na Kasero ya gatatu na mu mujyi i Kampala rwagati. Polisi ivuga ko itsinda ry'abashinzwe umutekano ryagiye mu isoko ryitwa Giseka gufata abakekwaho ubugizi bwa nabi. Muri icyo gikorwa ngo haje itsinda ry'abantu batangira gukumira abashinzwe umutekano bakoresheje imbaraga bababuza gufata abo bakekwaho gukora ibyaha. Abashinzwe umutekano nibwo ngo barashe amasasu kugira ngo batatanye abo bantu, kandi
bagarure ituze hariya. Polisi ya Uganda ivuga ko ashinzwe umutekano basubije ibintu mu buryo banabasha gufata abantu babiri bakekwaho ibyaha bari baje gufata. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yaherekezanwaga cyane, aho rero yakuye umutima abatari bake bibaza ko ari amabandi ashaka kwiba, dore ko abo bashinzwe umutekano nta mpuzangano bari bambaye. Hanyuma Robert Kyagulanyi Asinati uzwi nka Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda yanenze abayobozi b'icya gihugu cya Uganda avuga ko batagikunda ndetse ashimangira ko icyemezo cya Amerika cyagaragaje Uganda nk'igihugu kidatekanye. Yavuze ko bariya abantu bitwaje intwaro ziremereye ku manywa y'ihangu utabatandukanye n'amabandi kwa ko nta mpuzangano bari bambaye, gusa avuga ko ari abakozi ba leta bahawe uburenganzira bwo gutera ubwoba, gushimuta no kwica abantu kandi ntihagire ingaruka bagira cyangwa se bahura nazo. Muri Uganda uretse kubona inzego z'umutekano zikunze gushyamirana n'abatavuga rumwe na leta i Kampala, hakunze kubera ubugizi bwa nabi bw'abajura bitwaje intwaro bakunze gukoresha bica cyangwa ibyo rero iby'abantu bakunze kuvuga ko bibangamiye ituze rya rubanda batuye muri mujyi wa Kampala. Tuvuye kuri iriya nkuru, reka tuhite amakuru yacu tuhite tuyakomereza hano Gaza. Mu ntara ya Gaza abaturage benshi bishwe n'ibisasu bya Israel nyuma yo gutegekwa kwimuka bava mu ntara ya Gaza, ariko abaturage bakinangira umutima bakagumayo. Abantu benshi bakomerekeye mu gitero cy'indege cyagabwe ku nyubako ituweho iri ku muhanda wa Arijara rwagati mu mujyi wa Gaza mu ijoro ryo kuwa kane, nyuma y'uko abaturage bavuga ko bahawe ubutumwa bubasaba kwimuka ariko bakanga kuhava, ibitero bikaza kubahasanga. Amashusho yafashwe nyuma y'icyo gitero agaragaza ibisasu bikubita iyo nyubako, umuriro mwinshi n'umwotsi ubyuka rero ibyuka byinshi bijya mu kirere cyahariya cya Gaza. Abantu benshi batangiye kugira ubwoba rero mu gihe abatabazi bahise batangira kuzimya inkongi ndetse n'imodoka itwara indembe zahise zitangira gutwara abakomeretse. Mohamed Adan umwe mu batuye aho yavuze ko bahawe telefone n'ingabo za Israel zibabwira kuva muri iyi nyubako mbere y'uko iraswaho. Yagize ati mu magambo yagize ati twahunze tutazi aho tujya, dusiga ibintu byose, turarambiwe, ntitukibasha kwihanganira ibi, birababaje rwose. Yakomeje avuga ko abatabazi ko batazi aho berekeza muri iryo joro kandi ko ibintu byabo byose birimo matora, ibiringiti n'ibindi bikoresho byasigaye mu nyubako byangijwe na kiriya gitero cyagabwe n'indege ku nyubako bari barimo. Ikigo cy'amakuru cya Palestine Information Center cyatangaje ko igitero kibasiye inzu y'umuryango w'aba Asma hafi y'inyubako ya Arizona ku muhanda wa Arijara, kikaba cyakomerekeyemo abantu benshi. Umuvugizi w'urwego rushinzwe ubutabazi muri Gaza Mohamed Basari yavuze ko abaturage benshi bakomeje kwimurwa mu bice bitandukanye bya Gaza nyuma y'uko ingabo za Israel zitangaje ko zishobora kugaba ibitero ku nyubako n'ibindi bikorwa remezo. Kugeza igihe ayo makuru yatangarijwe, igisirikare cya Israel nticyari cyagira icyo kivuga kuri ibi bitero byagabwe muri Gaza. Rero ibi bibaye mu gihe agahenge gashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kari gukurikizwa kuva Ukwakira 2025. Minisiteri y'ubuzima muri Gaza ivuga ko kuva intambara yatangira ku itariki 7 Ukwakira 2023 abantu 73,311 bamaze kwicwa, mu gihe 173,924 bo bamaze gukomerekera muri bino bitero. Agahenge kari mu rwego rwa gahunda y'amahoro y'ingingo ya 20 yashyikiwe
na perezida wa Amerika Donald Trump, aho icyiciro cya kabiri cyako cyatangajwe muri Mutarama n'intumwa ya Amerika Stephen Witkoff, kikaba gikubiyemo kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro. Hanyuma rero ikindi wamenya kuri iyi nkuru nuko hariho no gushyiraho ubuyobozi bw'inzibacyuho no gutangira ibikorwa byo kongera kubaka ino ntara ya Gaza bundi bushyashya. Amakuru yacu rero tugiye kuba twayasoreza ku makuru Now Sports ku mukino waraye ubaye wa APR FC ndetse na Gor Mahia warangiye ari 5 bya Gor Mahia ku busa bwa APR FC. APR FC yaraye rwose iraje n'aba bakunzi bayo, yaraye baraje nabi cyane, aho rero abakunzi ba APR FC baraye nabi. Ikipe ya APR FC yatangiye nabi irushanwa rya Sekafa Kagame Cup 2026 nyuma yo kunyagirwa na Gor Mahia yo muri Kenya ibitego 5 ku busa mu mukino wo mu itsinda rya A wabereye kuri Stade Amahoro kuwa gatanu tariki 24 Nyakanga 2026 saa moya zo mugoroba nibwo abasifuzi barimo umunyasudani Sabri Fadio yungirijwe na Omeri Ahmedi wo muri Sudani na Elise Roven wo muri Djibouti batangiye uyu mukino. Abafana b'ikipe y'ingabo z'u Rwanda APR FC bakaba bari bamaze kugera muri Stade Amahoro. Ikindi wamenya nuko ibitego uko byagiyemo, ndi kubona batsinze 5 ku munota 30 wa kabiri, ku munota 32 uwo bita Kibwange Mike yafunguye izamu hanyuma ibindi bitego 4 byagiye bijyamo mu minota igiye itandukanye, ibitego 4 byose. Rero iyi nkuru ya APR FC yarayitsinzwe ibitego 5 n'ikipe muri Kenya ya Gor Mahia muri Kagame Sekafa nako muri Sekafa Kagame Cup. Rero nahanga tuyasoreje ndisanga amakuru mu masaha ari imbere hagatangwa mukomeze aho mudyoherwe n'ibindi biganiro twamaze gushyira kuri no muyoboro wa YouTube channel yitwa Amakuru Now TV. Ndayamwibutse ko amakuru yacu atambuka mu masaha mu gitondo na masaha ya kumugoroba kugira ngo ubashe kumenya uko isi yaramutse nuko yaraye. Kereka rero iyo habaye update ituma tuhita tukugezaho amakuru mu buryo bwihuse. Hagatanga mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro. Niba ari bwo bwa mbere dukurikiye ndagira ngo usabe gukora subscribe kugira ngo igihe cyose dushyize amakuru ugiye tuba uwambere mu kwita ubona ayo makuru mu buryo bwihuse cyangwa se mu buryo bwa vuba. Hanyuma ikindi ukanda subscribe ukakanda kunzogera ukakanda like na share na comment, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Rero indi sangwa amakuru mu masaha ari imbere hagati aho ngaho mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro twamaze gushyira ku muyoboro wa YouTube channel yitwa Amakuru Now TV. Imana ikomeze ibatize ubuzima n'amafaranga. Mwe muri kumwe na Fisto da Silva kuri microphone ya mbere. Bye bye. Amakuru Now TV, we are to give you update.